Obi a ho ye. Oh, nyame adom. Bibi ekoye. Emuye. Rade wa ye ni nyina simple kra. Ye de rade ase. Kra ne se nyame ye adom a ye de papa no mo ekọ ejoda endpoint. Oda nyame ye adom a ye kwa akọ check wo mo prostate no. Awa na ekọ bi kisi e. Se macho mo se me na me se mache doc se me bantem. Na wache madwuma nani so. Nti nyam Afia enso me fast learner. Nti me sha se okofia san. Nti me na me check kofi de na ma no. Na ma check dom ne kisi ebo ade ama no. Me ma na ye minyo wo so yiso de awa na ayewa. Me check ya mo nyina. O check no na akwa so ma check. Me she wonu akasa na ekọ washroom no akọ na yi ni bia ba na ye de check. Nti awose me na me che se awose me hwe sa ne mani nyina na ye wi a na ye de end product na bread dog. Nti nyambo Afia ejoda de ampa ye bedwa. Na nye prostate no nko a other health BP no ne ade sugar no nyina ye be check e wo endpoint ejoda holiday anu ti ne ye de akwa hwe ejoda no sebe ya wa ho megie mu no wanya hwea ma papa di at least apomodine de ye ya ma free o medofo bra na yen check ma na o sheda ko hospital so ko check ya enye better sa enti yesre mo nyame yadom adwada mo nyina yen hia e wo endpoint na yen konko check ya papa but am say branches na kan so baby a mo beye enti baby a wo bia no waso papa nsa na wo de no akọ eye endpoint homeopathic clinic wo hia no de wo hia ye wo so ba ye be ma folder folder no eye 70 Ghana say de wo wia ye betumi a chro de ye hunu ye no ye be churchuru mama wo na se bia o ha obi wo ho ne ade a na ne agya wo so wape enro bi a e be yie fi ho na wanya hoto wo hunu ntema fia eye wo cancer bia wo umi hu obi dia aye cancer sa wo bretete ya mare ho ananka ya bodawro kan oya was hey and me used to say mema no 35 years eko e wo se utu ma wona ye ntientia me te ye kura na yesu udru wo reproductive stage no mu se ko nyina na no su nyini na infections enso to make enye prostate na enye cancer no nko a o mo se ye wo prostatitis eno infection infection no eno akra to me decide ne ba usakura no ti ba so eso check sane brano nti no se ne de ya na ya me focus na kwa dru 35-40 ho because I don't know cancer no na infections no do mutimi treat but on say infection bi wo ho when treat ya my dear etimi sha ho na afa akoye niam afoforo sure enu nti metra wo nti ejoda ebai anopa no nso kosi anwumre no num na ye pese ye entertain nso sada no nti Dwaso Nsem ejoda ho ne ye no nti mo a mo ye ahobo a mo de sala nuane ne bibia beba no mo modia famra sprinters mo famra na ha ni ha mo famra ho ye de beba ayi waso no wa ha it mo fon share was sprinters no it's work and happiness and also be koso ho no pepepe nti no nyambo ajoda ye so na ye bo dawro ni ye din kobo no na mo so ba na wo hye wapomodi mu e ba na Adom FM ha ma presenters ni nyina obi abe pass through nti no bra na ebe share your favorite why yem frɛ doctor see bia na bibi kire wadwen because enye we nkwa na omo ye condition ma bibre o se yade bia ye chronic kwankro endpoint eto asiema ho 0244867068 0244867068 freno na enchomu bia no onfa nka ho so emfa ma wo na hwe anim ha nso a ene da han de bia na yedi e ma ne de yedi ma me no mo de yedi enti adru papafo no so no ye bedi ne pepepe enyanyi yimu bia enti ne nyame ya adom akwasiada wo multimedia ha ya no so bra na ha so ya Sempa FM so papa ayiko papa mu nyina ya mama ayiko papa fo no amutie ye kase ya start abodi a wa hwe betie bi mu na so enti wo bia wotie Adom free ko bepim ko nyina ya wo shemo happy Father's Day in advance daily graphic democrat ani ni Abena me yesho so didi san komo ewe mu nyina bi wo pay 13 no efutuo na ani otekokoso tufo ede ma samon kan no kra nkyere ma mpani abede akire momma ne hunu no kra no sabaya obetu hu ana mo
na mo ka se ne so bebe chire na nya sa esa na de hwamodie na abre adehye Telegraph Democrat ano no na Abena minim se we nso maka wo pay 3 hanom yes president eso otwa to e won salary so electricity mu yes ontwetwa na we no constitution review committee no one more recommendations and one more day aba no nti ho asem Democrat so edi aba and constituency watch no Telegraph Democrat and wani akere anya so tu me no so ho corporate 40 ho so no se vote by so ade a high democracy NCC for penny chairperson and no so the sansemi ato edwa Delegate Democrat and Constitution Review Committee no one so proposes yenya MP 277 and so say 75 275 is yenya 77 say yes be more add up enti ho asam so no na interview so why dada ambulance case no asam no mkoko pie mu e ho no so de bae no na Abena o man mo rade hu nyina ye mobo emfi nipa bone fo nsem wo pay 6 no so soja ni bia wokoja na damfo asase ho sema bi akire eboni tu no afede nipa no ya charge ne meda so wadi awu nti afa na ne case ne ye ba be start e no so ni mampani abedi akire so na de laptops ma ye sukufo no na afa medical goods no so koka ha bo wono mu a adru atetrede na afa na aban etwa sika ene sika ndie mu odu 7.9 million so wo monye no mo fa nko yi sa nro ne bibia eya pomden eho ne ma no Ghanaian time the Democrat ani president MP tax no eno so abawa ha na ministers nso yese ye manu medu 25 na deputies no kwampo ye nyim free ho so say chief directors no wo mo betumi aye juma no eno che eho asem ne national security nso if you see something say something wo mo bwawura mu e wo market no fi say ma menom ne yem papa no edi dwa odwom no eso mo so ani da ho kofo obu ni prefa so pa na no me wa obi afre me mpa cha aso de say say Sadiq so ai ofrefi tamale obaka me say obebo okro no ko wani masa ko wani osi okay ho no de okay no te nam se na nemre mo da so yes mo gusu ye pa udi agro kitikiti odi usika ko obe you sesi e mamo nyesa international security ye come my dwom no mo de campaign na wram by ye council mamoate if you see something say something community mo ho hu obi ni movement bi nhyɛ da nye kama say something baby a wonam bia ti ase nipa no movement no koboko ne koyi eho asutire na sika 7.4 million na ye de ama ye 64 containers of medical supplies ene yem fa nko yie Dr. Bernard Okoboy health minister ono so ne de eno no Abena mawie na